umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle babantwana isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu uNkulunkulu yazwezulu usephika belitho mafuthi ntwana lenkosi uwasiphakame sizo lukhendeni yethu uNkulunkulu isho ukuthi ikhala liphefumulo liqoka ngani kubo labo ababenenhlanhla uNkulunkulu yazwezulu noma indeni yabo ibavakashele bathenga ikhala liphefumulo uNkulunkulu bayithoba lukeze bayihlambulele indeni yabo ngoba ngakhobola lelanga kwakhala umdadewethu lapha ngengalo besithumela ukuba isuku ikhulume ihlambulele ayikwenzala ngoba inamahlombe sase siyavalelwe esifongweni esofisho kusithuthuthu bekusulethu sikhulule namhlanje ukuba ingayisuku yafakaza kepha ngoba inamahlombe engane isabi zelavalwe ezulwini amen uNkulunkulu andule ithuba-ke mathina esenenhlanhla uNkulunkulu namakhosi onke asezulwini asiphathisa indawo ngekhala liphefumulo noma isindeni yethu esitshele ngekhala liphefumulo sosukuma umuntu azisho ukuthi ngubani wabantu ngaphansi kwayiphi inkosi nendawo ebese ngicela endaweni umuntu mawusufuna umbhobho phakama nokuyikhetha inkosi yezulu unyasi lezulu uThixo amen inkosana wamanzini le eBergville ngaphansi kwenkosi uHlongwane la eThekwini yathola uXhova lapha wakhe engaphansi kwenkosi yamaqadi singabalekeleli babashumayela ekhaya ngizoxwayisa abantwana benkosi uma kufika izimayo la ekhaya noma siphiwe noma uthathela noma lento le ephatha ilokhuzana ephatha irama uma ifika nomuntu la bese ngithi ngithatha ngiyise ekhaya hayi sokonakele le ngane ngithatha izokhuluma uphili osebenza la ekhaya manje uthe uyesaba ngizwe ngane yami ekhaya yathi baba ngixoxele uphili lapha ke yize la isabathe emsenyo lapha kwaSiyanda yathi baba uphili uthe uye wathatha la ekhaya icontainer lephathwa irama noma uyidokwe wasana ukuba akabasayibuyisa uthe elele wase kufika uNkulunkulu unyazi wasethi wacheka zonke izitshe endlini wacheka wasefika kule continent ithathela ekhaya wathi mntanami le impahla yami le manje lo mntwana ngithakezela wathi yesaba into embike bakwasixwayisela ukuthi thina esisiza la ekhaya noma nawe ungasizi mawuthatha into la ekhaya ithatha uyibuyise ngoba isuke seyibhaliwe ukuthi ewonyazi kwenzeke kanje nakumina ngalahlekelwa ama-first load amabili ngase ngicela insizwa kwakhuba lelapha emaswidini ukuthi ayithathe enye i-first load bese ngiyidambise ngumuntu inkosikazi awageza ngiwabuyise ngoba sengitsheliwe ngizophamisa abantu Nkosi asiwusabeni lo muzi into elethwe la ekhaya ungathwe nayilutho Nkosi busisa izwi layo ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha lo okhulumayo inkosana yakwaKhumalo eintabeni zasendulinde engaphansi kwenkosi uMgwavumeleni Mhlongo bantwana benkosi phambilini kwake kwehla isehlo uSembe owayengixwayisa ngaso kodwa kangibonanga ukuthi uyangixwayisa ngoba kwathi nje isiqedwa kwashona ugogo kwathi isiqedwa kumngcwaba kwase kufika sengizwa kwathi intambama ngabo 7 kwangena ingane ingibiza
ithi ngibizwa ubaba omncane ngaya uma ngifika ubaba omncane uthi asihambe siyomthwebula ugogo ngathi angiswa baba uthini wathi kwase kuphendula umamncane oganela ubaba lo wathi hayi ndodana msana lokho niphikisana kuphuthumana ukhona omunye oyenzayo lento uzozafika eqala kwase kufika enhlizweni yami ukuthi hayi angivume kwenze ethi ngibone kwenziwani kuye kwenziwe njani lento ngavuma sahamba uma sihamba masifika lapha wafika wenza ke izinto zakhe lezo wafike wathula nje wasiphaka yena waba ngasekhanda mina wangibeka eswini ubaba omncane olamayena wambeka ngaseinyaweni kwase kuthuleka ke nje akekho okhulumayo kwathi emva kwasithi hayi hambani ke nime lapha ya ngizonitshela ngizonibisa mase kufanele samuzwe sevungazela akasazi ukuthi wayithini kodwa engikubokweni okwangethusa kakhulu sathi mase sehla siye ehlathini lapha ehlathini ngafike ngethuka kakhulu ngoba ngathi mangabe wayephethe amakhandlela ayimathathu kwangeliblue elimhlophe eliyelo wathi melilayitha hawu ngabona amahlahla abekwe ngenecephu lapha into engaziwe intululwane ngathi noma kuthiwa abantu abafile abakaze bafa abantu basekhanga lolu hlobo lolu kusho ukuthi thathwe nabantu bemzi yabantu lento kwakhiwa kwezizwe lezi wakwenza ke lokho ke wani ayi emva kwalapho ke izinto zabheda ngalendlela ngoba ngathi mangiqeda ngacabanga ukuthi angabe ngisaqhubeka nokuthi ngavele ngaqamba amanga ngathi baba ngoba wanqaba futhi nanembuzi yezandla ukuthi isetshenziswe ngathi mina baba manje sokufona abelungu bathi angifike nje masinyane manje ngabe wathi ke nawo ngoba ingakuthe uyeza lo muntu lo ngathi mina hayi baba ngeke kusalunga ngathi mangifika ngimthe abelungu uma sengifika lapha eselokhuza ngavele wangivumela ngahamba ngabiza abafowethu sahamba uma sesambe ngasuka ngeza la eThekwini ngathi mangifika ngadlula ngaya ePheni ngafika ePheni inkosi yayingekho kwakukhona ubaba bekuse ubaba uLuthuli kwayiphatha ilati ngaleyo nkathi ngafike ngambikela lento wathi nje uLuthuli hawu uyabona kubaba wakho lo umfundisi wenkolo yakithi inkolo yakithi hayi le kaShembe asesinike yona leke yona ke umfundisi ke wayo yena wathi uyayibona kwa unengozi wayenayo uLuthuli la wathi uyabona la mina ngashawa ubaba omncane kuhlatshiwe ekhaya ngogalo umuntu ngoba wathi ngihambe ngiyombiza ngoba omama base bezobonga isithebe kwathola akaqhamuki kwasekuthunya yena sekuthiwa akaphuthuma uthi wangena wagulukudela endlini engangqongqozanga uyafika kunesambane endlini nobhambalala lwesidumbu lapho engithi ke kodwa ke bantwana benkosi ngokubheda kwezinto sibhede ibhede kuthi ekugcineni noma sengiyila ekhaya ke manje ayizinto hayi khona ziyale sengize ngiyakhala ngelinye ilanga ngileli isonto leli nje ngizwa nayo inhliziyo ayisathandi ngize la ekhaya ngicabange ngithi kwafika ingane ngibona ingane ke emva kwalapho ngesikhathi nowenza leyo nto uyabona nawe afike enziwe ya wafika wayenza phela ngoba nawe phela ukhona ngangikhona nathi kanenzenjani ngalo muntu nanombethela phela isiqephu lese sasisiphethe nelokhuzana nehlahla kwasala khona lapho nambethela nawe wambethela Mshumayeli ngizosho noma phela uyobona wena wambethela yebo Mshumayeli uNkulunkulu phela wena uMphefumulo nami lokhulula lo muntu enambethela ngoba nawe ubani umuntu sakathini ngoba lo kwakuyisigambi lesi
Yeah. uNkulunkulu kuthumela uNkulunkulu awulanda lo muntu. Uboshiwe phela lo muntu. Yeah. Zoba isibosho. Inkosi musize baba. Amen. Ngiyakhetha uNyazi leZulu. Omphambi kwenu okhulumayo usikhumbuzo akakhanyile ohlala khona la kwaMashu. Ngaphansi kwayo inkosi uNgcobo. Engize ngako lana ngihamba nabafowethu abasuka kwaSwayimane bakakhanyile eMpethu. Shuthi lapha eMpethu besithi siyakha sakhela ukhokho uNogudela okuyena oyinzala abantu kobaba bakakhanyile. Esikutholayo ngaye nokwenzekile kwavuka kuvuke ukuthi yena uNogudela lo waye kade ebulale ubaba wakhe enkandla la ebebekade besuka khona ubaba wakhe oUntshungwana. So uvuka kanjani uvuka kuvuka nathi kunezinsizwe ezinye zakithi ezazikhona lapho kwakhuluma leli khehla la kusho lo muntu enimzama ukuthi niyamsiza nimkhonza nimdumisa nithi uyena oyinzala abantu wabaleka enkandla ezokwakha kaSwayimane enze lo msebenzi omubi kanje. So besicela ke uNkulunkulu njengoba sihlanganisile ukuthi sikwazi sihlangane kuze kufike ekuthenini sikuvele naloku ukukhuluma kube kuqhubekeke sikwazi ukuthi lokhu kuhlangana kwethu namacala akhona emndenini athetheke sibe nenqubekela phambili. Inkosi busise nikuzwile. Ngiyalikhetha uNyazi leZulu. Bantwana benkosi ngimncane ngiyasaba kakhulu. Kumanje ngiyaqhaqhazela ngiyasaba ngisho ukunibheka. Bantwana benkosi kunzima ngithunywe imndeni. USimphiwe lo wakadlahla. Kodwa ngizohlambulukela imndeni yaseMasomini. Njengoba ngizohlambulukela imndeni isifike ikhathi kusukela ngomhla ka10 ngasaba bengilapha emuva baze bangiqhweba bangithinta lapha ehlombe ngathi ngiyaqalaza ngangabona umuntu ngithe ngifike ekhaya izalukwazi angithethisa. Manazaretha kunzima kuyasabeka kule ndawo esikuyo. Ngelinye ilanga bathi ngizobahlambulukela ukuthi njoba sengihambe isikhathi esingaka ngihamba lapha phansi kwekhaya lemphefumulo ngikulalela lokhu ukukhuluma kuyafika kubona kodwa mina ayikuphi engikwenzayo ngoba nomsebenzi bayanginika. Kwase kubanzima kwase kuhlwe mina. Ngithe ngomhla ka16 ngizovuka ngizela. Zaseyifika izalukwazi. Zafika zagcwala igceke. Abakhokheli babekhona bethe shaya. Ngapha uhlangothini lesokudla behleli noma ngithi abakhokheli babeza la ko4. Behleli ngapha phezulu. Nomama nentethelelo ngemuva. Namakhosazana ngapha eceleni. Inkosana eyikhona, amakhosana ayikhona mhlambe ayimbalwa kakhulu nabashumayela amambalo. Bathi mntanami njoba sesifikile lapha sesifike okugcina bekumhla ka16 ngesonto leli liphelile esisuka kulo. Bathi njengoba sesifikile lapha njengoba kumhla ka16 hayi sesophosa ithawula sikunika ilast chance okungenani sokufaka phansi kwemoto noma sikumilise isilonda esiwuzozo lapha emlenzeni kuwe esobonwa abantu bonke. Kwase kuba buhlungu kwase kuhlwe mina. Njengoba ngilapha bangithuma ukuthi wena ngaphambi kuba sikhethile wena emndenini ukuthi usimele mela lo mcimbi wabantu bakwaMso babeganga kakhulu. Okhokho bethu bakwaGasa babeganga. Qala uhlambuluke wena kuqala ozothatha umsebenzi wethu uphathe.
Banazaretha ngase ngiyasaba. Ngoba into engiyibonile ngiyibone ngamehlo. Njengoba ningibona ngivala amehlo nje ngiyasaba Manazaretha ukunibheka ngoba ngiyasaba ngisaba unyazo uqobo. uNkulunkulu umveli nqangi. Nezinto angikhombisa zona phakathi kwalomuzi ngingekho kona ngilelele kude. Ngithe ngisahleli kwase kuthiwa ngizile. Kusukela ngoLwesibili Manazaretha bezehla inyembezi Manazaretha kusukela ngoLwesibili ngathi ngiyazama ngeqinisa zonke ikhathi. Usukala phela indoda ekhaya. Bazokuthumana lo usukala. Bokukhala lapho qini. Kunzima baba. Mawunomzima bazothumana nabantu. Abafuna umuntu okhala lapho bazoqhubekela. Qinisela indoda. Base bethi kumele ngiqale kube yimi engihlambulukayo wonke amacala engiwenzileyo. Manazaretha ngiyazithoba phambi kwenu ngiyazehlisa ngumntwana omncane kakhulu. La ngahlangana nentombazane Manazaretha. Sithi siyathandana sithi kuhle. Sibambisene izingitshela ukuthi bebe wami ngiyakuthanda bebe wami ngiyakuthanda lingashona ilanga ingangifonelanga sathandana kukuhle ngibiza ngobhebi ngingenzela yonke into ngihlele ekhaya ngingasebenzi Manazaretha usizi lungimbethe amabhluku eseqebuke konke la ngaphansi ngihamba ngophaqa ababhobo kuyithende wasesondela wathi bebe wami ngiyakuthanda bebe wami ngiyakuthanda. Kanti uthi bhebi wami uya ehlokweni ndoda shinda babhebi wami waphetha kanjani ehlokweni. Ekugcineni sithema sibambisene nalomntwana kwase kuhlala umntwana kuye. Awusendlela nambulala ngakungena indabeni. Ngesikhathi ehlala umntwana kuye sabe sesihlangana sesiplana wathi yena ngeke ekhaya ngiyasaba ngoba baba sajudana samqinya sambulala. Okwesibili baba kunombese benguphathi ubucije kakhulu. Umngani wami wase uboleka sahamba manje angikwazi konke lokhu noma kwehlela kimi ngosize nginimbethe. Sase sidudana nomngani wami ngase ngophatha lo mmese wasethi sibanibani ngiboleke lo mmese khona ngisafuna ukukulungisa ngicela ningiphelezele ngase ngiphelezela kanti umuntu uyokwenza ukukhohlakala uyise oganene nonina ngenxa ukuthi usengena ingxabano ikayise nonina unina njalo ufika kulengane ekhala uthi ubaba wakho ubani usengishayile njalo ngaso sonke isikhathi mabexabana utshela lo mfana mina hayi inkosi yami shembe engcwele ngizungithethele baba ngamphelezela ngamnika wona lo mmese ucije baba sangena endlini njengomuntu oyezoxolisa kuyise exolisela unini ukuthi nonina angamshayi. Ngesikhathi beqala nje bethi baqala bethi bayakhuluma wase ukhile umfana kanti lo mmese ucijile baba ngendlela esimanga uvulile ufake ephaketheni iphaketheni la ngemuva wasevele ufaka eswini. Uyise omncane wambulala waphetha ngokushona baba ngoba wagula phuthunyiswe ebhedlela ngalesikhathi ewudonsa ummese ufaka eswini semthani. Okunye kukhona baba okunye okugcina okugcina baba yilokho ukuthi umntwana yena lo esazwana naye ingane zakhe zibe seyikhula ngabe senguba umuntu osefuna ukungibatha nayo futhi mina ngokukhulu kusheshsha. Lo sisi wahamba wathungatha abashumayeli nabakhokheli efuna ukubika lolu daba bathi mntanami niyazwana nalo baba uyamthanda wathi yebo. Wasehlala phansi kwasekuthiwa hayi sokukhulekisa ngithe ngilele esibonakelisweni le ndaba ngalibona selunga phakathi kubaba ebuhleni. Wathi ubaba ngihlele emabhentshini wathi ubaba ngikwazi ukulikhuluma leli daba fonela niveni emaphoyisa. Manazaretha ngahlala ngilindile lelo veni emaphoyisa ngoba nami ngayidela
ngihlele emabhentshini endaweni eyi-office ngihlele emabhentshini kwaze kwashona ilanga ngathola encane intuba awubaba babengena bangazi babezokwenza njani ngavela ngathola lo ntuba ngaphuma ngabaleka angazi noma laphinde lathethwa ngalelo cala Nkosi busiseni kusweni Ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni lo guqile phambi kwenu uZamani owakangobese isibongo osuke entabeni zasendwedwe ngaphansi kwenkosi yakangcobo Nyuso Manazaretha ngisewumntwana omncane kakhulu ngicela inkosi ingiphi isibindi nje sokubeka lokhu nami okungidlaya enhlizweni Manazaretha uhambo lala ekhaya ngoluqale ngonyaka odlule ngokulandela ke umama ongizalayo ngoba yena okholwa kakhulu ekhaya ngiliqale lolu hambo ngonyaka odlule mangifika la ekhaya ngase ngacela umsebenzi ngase ngicela imoto ngase ngiyabathembisa abakithi ukuthi kukhona engizobenzela kona lokhu ubaba uMaji yahleze kusho impahla le ewu5 hayi ngawuthola umsebenzi ngawuthola lapha kumkhokha kwathiwa kumele ngenze ingoma zakhona ezu10 ngase ngiphinde ngithola omunye futhi idocumentary nakhona ngenza ingoma futhi Manazaretha ngoba silandela into enkulu amen imina owahola kuqala kubona bonke abantu amen ngahola izinyanga zaze zambili zilandelana ngenxa ke yokuba umntwana ngizocela intethelelo kuShembe nakubantu bakithi Manazaretha ngayithola imali ngase ngigijimela izinto zasemhlabeni ngathenga imoto nginemali nje impela uManazaretha awuzangishaya induku zangishaya kakhulu ngoba iminyaka esengikuyo iminyaka yokuthi ingane yomfana ekhaya ihambe emhlabeni umuntu owaphila isikhathi eside ekhaya umkhulu wethu kodwa zonke izingane zabafana mayifika ko 30 31 32 ziyahamba emhlabeni umfowethu ngamncwaba ngo2001 naye wahamba emhlabeni ngiyacela kuNkulunkulu kaShembe naseyidoleni zakithi ukuthi zingikhiphe kukona konke ubishi engifake kulo ngoba kumanje ngibishe ezigweletini ngenxa yokuthi isithembiso engangibathembise sona ngisenzanga amen Manazaretha akuyona indawo yokudlala le konke okukhulumayo noma ngabe ukukhuluma komuntu kumuntu oseceleni kwakho nihleli lana ukukhuluma uthi abantu bakini ufuna ukubenzela 1 no 2 bayezwa balalele kuyomela ukwenze lokho ngoba uma ungakwenzanga uyofana nensizwa yakangobese namhlanje ngenalutho kodwa ingoma ziyadlala lapha nalapha kodwa namhlanje anginalutho amen Nkosi busise ngizwe inkosi yasekuhleni unyazi lesizulu ngiyibonga lesikhathi sokuthi ngisukume manje ukusukuma kwami ngumamhlongo ngizothethela umkhulu icala lakhe wangena phakathi kwaleli khaya esikhathini eside ngangikhala ngithi mkhulu nalala nabhekaphi sokulo ngaba khona kaze ngisengishoyeda umuntu ethi uniphuphile ngikhala njalo ngikhala omkhulu bonke ngokwamhlongo mina ngikhala umkhulu osaluma ngikhala nakubo kwama waqhamuka kumkhulu ekseni ngimbona kodwa kwafika umuntu wathi nangumkhulu wakho usefikile kwathi kusenjalo enye ingane yaphupha athi iphupha amabutho akwamhlongo engena phakathi kwekhaya ihamba nenkosi yawo kwathi kusenjalo waseyangena kumkhulu uMakenisi wathi usengenile phakathi kwalekhaya usekhona phakathi kwekhaya ngathembisa-ke ngathi mkhulu uma uke wangena phakathi kwekhaya lasemphefumulweni khona ngiyokwenzela khona ngiyokwemukela namhlanje-ke ngiphethe inkomo yakho mkhulu ngizomemukela-ke ngithi mkhulu ngena-ke phakathi kwekhaya lasekhaya lemphefumulo nawe ungene kahle ungena wakho umkhulu wayisangoma kuthiwa wayisangoma esikhulu ephatha imithi ethakatha futhi le mithi yakhe wathi meshona umkhulu wayishiye emndenini yaqhubeka imndeni nale mithi kakhulu benza yonke into umkhulu wenzomethula namhlanje lezikhwama zakhe uthi angaphinda ayinike umuntu nje egcekeni ngisho inganeni zethu ngisho enzalweni yeingane zethu kungabi bikho ngishiza ngoma ngoba kumthelela izingane zonke ukuthi zinemoya ziyathwasa ukuthwasa ongekho kubhedakho mkhulu ke kuthatha lonke lolu sizi namhlanje ususe ekhaya lomphefumulo bonke abakwamhlongo bonke nje imndeni nomkhulu bonke abangena icela nabangene umkhulu angene namakhosikazi akhe
naNkulunkulu seniphambi kwaShembe usekhona uNkulunkulu ke wasekuhleni namhlanje cela nethule ikhwama zenu yekusihlupa nathi ugcina sekuthiwa siyathakatha kushiwo konke kuthina kuthiwa sineyigubhu into esingazazi ngicela nisithule lonke lelo sizi nabantwana bethu nibaphe imisebenzi nibaphe yonke into bayeke nje utshwala ngizokunikela ke mkhulu inkomo yakhe ephakethe namhlanje ngithi ngene ekhaya emphefumulo nesimayo ngisilethile Shembe unyazi lwesiZulu ngicela isimayo ngisilethile ondle imndeni yenu yasikho ukuthi uzoqala kwimphiko uzofika ekugcineni eyondle yonke ngisilethile isimayo mkhulu ubususikhanisela ungiphi inhlanhla ungiphe nemali ngoba nikhethe mina emndeni wamhlongo mkhulu umndeni wamhlongo kakhulu nikhethe mina ukuthi ke nginenzele ngicela niqhubeke ngiphi njalo amandla ukuthi ngiqhubeke nginenzele konke okuhle amen. Lo khulumayo uMamsano Gane enkosini yakwaMthiyane kwaSokhulu. Ngonyaka ophelile ngafika lapha ekhaya lemphefumulo. Uma ngifika lapha ekhaya lemphefumulo ngafika ngacela kuShembe ukuthi ngicela abantu bakwaMthiyane amakhosi akhulume afisa ukukhuluma ngoba asikaze siwezwe khuluma kuphela kufa abantu. Ngathi uma ngiphindele ekhaya ngalala izinsuku ezimbili. Uma ngilele ebusuku ngabona abantu abayisimangaliso angazi ukuthi babengakanani ngangakwazi ukubona ukuthi bagcinaphi bakuphi. Laba abantu bami ngeenyawo bonke baminyene laba bantu bangcolile kababahle bangcolile laba bantu engababona abaphilayo ngabona umakoti wasekhaya ngabona indodakazi yami yokuqala uDudu khona la kulaba bantu uma ngisamangela ukuthi laba bantu abanjena basukaphi kwakhuluma umuntu ngingambone emkhathini anti sengikhulumile nenkosi yesizwe lencane khona engugogo kimi engithi gogo kuyo nayithi gogo kimi ngoba izalwa umthi inkosi ekhotheme bese ngikhuluma naye ngithi mina Sokhulu kungcono ukuthi ngifuna ukuthenga imbuzi ngiye naye ekhaya lemphefumulo ngithethelela ingane yami ngiswa ukuthi ingane yami yayibulala ixabene nentombi yayo uthi ke yena yeka gogo nami ngisazoyithenga imbuzi sihambe siye ekhaya lemphefumulo. Uma sembuya lapha imbuzi ngayiphethe mambona laba bantu sokukhuluma lelizwe emkhathini lithi uyababona laba bantu bonke laba bantu bacela intethelelo nibathethelele nibathengele imbuzi bonke bethethelele bonke laba bantu abengange enhlabatha abantu futhi angibasa abantu abangaka ngabona ukuthi hawu kanti kusekhosini ngempela la ekhaya ngathi uma mhlehla mphindela enkosini le khona ngathi ngibone kanje na gogo wathi gogo ngenze njani ngobe lento ifanele uthi lo sakhulumayo ngoba imizi imningi kangaka eseniphumile nomuzi mawube nembuzi nomuzi benembuzi uma sengikhuluma naye ngithi mina Sokhulu uthela umuntu okhulumayo ngoba amakhaya engaka nje nobani ikhaya ngekhama kube nembuzi waphendula wathi gogo ngizoyibiza kubani ngobe kuxatshene kaMthiyane bantwana benkosi akhulunyiswana ngizotshela muphi ngoba abafowethu kabangikhulumisi bonke abantu kuyabangwa bantwana bakaNkuluNkulu konke lokho nizokucebe engilozini ukuthi phela mayinqamule nabo abathiyane mabanqamule lombango ngobe kufa abantu ingane ziyagiqizeka ziyafa bese kuthiwa ibulelwe yilo kanjalo kababoni lokhu bese ngibabuka laba bantu engababona bengcolile bethi nabo mabagezwe ngamakhaya ilokho bantwana bakaNkuluNkulu ngiyabonga inkosi yeneliswe izwi layo. Nkosi mabusisa uguqa wami loguqile unondumiso akamsweli ngithe ngilele ensukwini kusho ukuthi khona la umshumali majiya ensukwini wathi
amakhosana ngicela ukuthi amlinde lapha egethini lasekhaya lemphefumulo. Sabe sesenza njalo simlinda sathatha umshumane simamana sithelela amanzi abusiwe wase wathi asicheleni la kusetshenzwa khona. Kwathi sengilala ngalobo busuku lobo ngabona umkhulu wami umqambo wesibongo sakaMsweli eguqile lapha ngasesipholi egula eyibhonqa ethi lento le idliso lelwadliswa umakoti wakhe liyanyuka libe selimvala ukuthi engakwazi ukuphefumula. Kwase sekuvela umshumeli uMagubane esezomnikeza amanzi abusiwe ethi akawaphuze. Waphuza ngase ngibona nomshumeli simamane ephuthuma eyolanda ingubo yokuthandazela ekhaya lomphefumulo yokuthandazela inhlansuthi wase uyamthandazela. Usethi umqambo wesibongo sakithi ucela ukuthi njengoba ethandazelwa leli dliso leli lingaweli ezizukulwaneni sakaMsweli kube ukuthi liyaphela kuyena liyagcina. Manje bengisaba ukuphakama ngithatha sesiphumile etempeleni sesipholi ngiyazwa nje into ebuhlungu ingathi iyanyuka la esifubeni. Manje uthi uma ngabe nginamahloni ngaye uzolokhu engigulisa njalo. Manje ngiyacela shebu yasilezulu ukuthi angikhumbulele yena amphilise ngoba lento ngenzeni ibuhlungu. Ngibona ngathi umphefumulo ngibona ngathi umphefumulo wami uyaphuma uyaphela. Alungikhethi unyazi lizulu amen. Cela uqala ngibonge engilosini yafika empilweni yami. Qala ngokubonga engelosini eyafika empilweni yami yathi angize lapha ngizolanda ukuphila kwami. Ngisacela emndenini wakaSithole sacela umndeni wakaSithole ungivumele ngihlambulukele umndeni wakaXaba la kuzalwa khona umkhulu. Manje ugogo udala wakakhulu ngembethe shuthi kwenzeka kanjena waduka wangaziwa ukuthi ushonephi ezela ingane encane. Waphoqa umndeni wakakhulu ukuthi awukhiphe udadewabo omlamayo ukuthi akubo yena ozogada ingane ngoba lo akatholakali lo mdala. Uma isikhulile ingane akaqhamuki akatholakali waya umndeni wakakhulu kumkhulu ukuthi hayi sala usungena nalo ungena lo mncane ngoba lo akabuyi. Uma esethole ingane yomfana namawele lo mncane kwabonakala ekuseni esibayeni egoqweni ubaba wasothukela ngaphansi kwamanzi. Mayemgoqile ngesikhathi bembona bebabaza wase eyahlaba inkomo ethandwa kakhulu umkhulu wayehlaba waphuza igazi waphuma wahamba. Emveni kwalokho wasala ke bahlukumezeka benomkhulu lapha kwagcina khona kunenzondo ukuthi yena ufike nendoda yakhe labaxoshwa baphila impilo ebuhlungu. Ngizocela uShembe ukuthi emkhulule emgeze lo mngoma akahambe yibo emthethelele wonke amacala akhe. Nami ngiyabonga engilosini kaShembe ngafika le ekhaya abantwana benkosi bangimukela ngase sengiyinto engelutho sebengitshelile odokotela ukuthi sengizophila nje ngiwuhlanya awusekho into umsebenzi walutho fanele vele ngimukele nokuthi nje sengizohola impesheni yalabantu abahlanyayo ngoba ayisekho indaba yami. Ngiyababonga abashumayeli nabantwana bakaNkulunkulu ukungibekezelela kunzima
uthi uyayibuza ingane ukuthi ufike nobani, ithi iphuphile nje ukuthi ayizolanda ukuphila kwayo. Mawuyibheka futhi nomqonda wukho isangene. Yeve kunzima ngoba emndenini ngenxa yalamafa kagogo bangichela, sase singazwani nomama. Umama njalo mangikhuluma into noma isekangakanani wayidonsa ucelemba engijahe ngawukuthula kwase sengekho ekhaya. Wayesengisayinile nasentandaneni ukuthi abangithatha kangidingi. uShembe wafika kulobo bumnyama, sengizoyohlala lapha ka-mental health nezinye inhlanya ezihlumezekayo. Wathi angizolanda ukuphila kwami. Ngifikile la ekhaya lomphefumulo, sebengitshelile odokotela ukuthi i-viral load yami u0, kukhona into ebhajiwe ensweni. Ngifikile ekhaya lomphefumulo, ngiyakhumbula ingelosi ikhuluma la ekhaya lomphefumulo, ithi angibamba u3 days womkhuleko. Ngaphalaza ibhodlela, umuthi inwele. Umuthi loyo ngangukhothiso baba omdala, wathi ngoba amafa kamkhulu asale kumina futhi wayengithanda kakhulu angikhothe. Kwaphuma. Uma ngiphuma la ekhaya lomphefumulo, ngase sengingesenawo amabhleki, kwase kuyiphumela nje ikhwehlela negazi. Bafona odokotela ukuthi angiphuthume. Mangifika esibhedlela batholakala igazi lami sesishaya u0.1, kanti igazi fanele sishaya u0.3 okukhombisa ukuthi umuntu usaphila. Kodwa mina sengishaya igazi lokuthi angisaphili. Bangivalela odokotela, kwathi odokotela befaka igazi. Wafika uShembe ebusuku nomndeni wami ngoba ngenza isinqumo sokuthi angiye entandaneni, angiyi kubantu abahlanyayo. uShembe uzoyibonela ngokuphila kwami. Wafika ebusuku, efika nomndeni wami ukhala uthi Shembe uzosipha inkosazana esifile. Emveni kwalokho uShembe wehlisa isandla sakho asibeka la. Onesi babeyitshela ukuthi umphefumulo uyaphuma, kanti uShembe ufaka ukuphila empilweni yami. Manje maNazaretha ekseni bathi igazi selu3, bathi lu1. Ngesikhathi iphuma lento kwashayeka nje umthambo we-iron phela, base bafaka yona i-iron. maNazaretha ngiphile kule ndawo. Ngiyabonga bagcotsha ukungibekezelela. Kunzima ukucosha umuntu ongenalutho, ongena emhlanganweni ephethe imali okugibela emhlanganweni ebuye edla ukudla kaShembe. Kunzima futhi ukuhamba nomuntu othi ungaceli umuntu noma ungahalela. Zinqamukile namhla izibopho ebeze amadile owenama ozane zane ngiyawukhetha unyazo lezulu.
Ngiyalukhetha unyazi lwezulu. Beke paradise mfakela. Ngizalwa kwaQwabi. NgokwaDube isibongo. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Bantwana basezulwini Moze omuhle wasekhala emphefumulo. Ngilapha ngokuthunywa. Thunyiwe umndeni wasekhaya komame kwaQwabi. Ngomashi ngithengilele ngaphupha kuthiwa bethi angilethe umnikelo wembuzi lapha ekhaya. Nebala lembuzi ngayithenga. Ngithengele bantwana benkosi ngesonto ledlule kwafika isibonakaliso insizweni yakwaMaxasi. Ithi lensizwa iphuphe ihamba nami singene emzini okaGumede. Safica abantu abaningi amakhehla nezalukazi. Laba bantu uthi abangithethisanga kanje. Uthi abakuthethisanga laba bantu kakhulukazi bekuthetha umuntu oyisalukazi. Bethi kade sahlala sikulindile. Usikhohliselane. Yindaba ungezosikhipha kulolu daka esihleli kulo na. Ngase ngibona ukuthi bantwana benkosi umndeni wasekhaya komama kuthe kunjalo ngakusasa kwafona enye insizwa. Yakhuluma indaba efanayo bantwana benkosi. Njengoba silapha ke njengoba ngilapha ngilethele umnikelo wenkuleko nokumaya no drink engibaphathele bona engicela ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu abakhumbule abasekhaya komame ebakhiphe odakeni abakulo nasemajele abakulo nabahamba bexabene nabahamba ngezifo ezinhlobonhlobo. Ngiyacela namhlanje uNkulunkulu wasebuhleni unyazi lwezulu kuba abakhulule kulokho kuboshwa ababoshwe khona. Inkosi buseni kuzileyo. Amen. Amen. Usise ubaba lo khulumayo umfana ozalo wamthimkhulu ubaba uMaphumulo endaweni yaseMpangeni. Inkosi ngiyakhele ubaba usengwayo uGwabeni uZungu kwaMadlelo. Engiza nakho bantwana benkosi ngithe ngilele ebusuku ngeviki elidlule mangilele ngivezelwa umuzi waseNazaretha. Lo muzi mawuveziwe uyindlu flat eliphahlekiwe ngodaka lu one room kodwa futhi leli flat bal-eda sakulixhuma libe likhudlwana. Mangifika kuleli flat alinalutho phakathi. Mangubheka lo muzi waseNazaretha unezindlu ezahlukahlukene zingama flat zingathi zingo round lezi zinto. Cha ngulandele lo muzi mangulandela kube ngathi kunomcimbi kunabantu baphithizela egcekeni. Mabephithizela egcekeni ngibheke ngapha kulo one room mangijika ngapha ngibona kanina bami ababili baphethe iphongolwane zomdobo. Hawu bazo lethi ipheko kodwa manje ezedoke kungimangaza phela idoke aliphelele kahle. Ngisamangele ngenjalo ngibona umne wethu futhi uSipho uphethe isiphongolwane naye esomdowe kodwa la emlonyeni ufaka uthi likaMentshiso. Mangilubuka lolu likaMentshiso kube ngathi uyavutha lemlonyeni bese ngimangala ngithi hawu angufanele kodwa ngimangala ekhaya labangcwele. Mase ngihamba kube ngathi ngiyaphuma lapha emzini. Mangiphuma emzini la ikhaya ngaphandle lisurroundwe yihlathi. Mangiphuma la ehlathini ngiyahamba ngehlela ngezantsi ngizojikela ngale. Mangisahamba ngibone izinyoka elihlaza kodwa iveli ngomsila wayo ingaveli ngekhanda layo. Brown nayo ngiyibona nje ngomsile ayivelile ngekhanda futhi ayivelile ngomsile. Cha ngijike nje ngihamba endleleni kunehlathi ngapha ngizojikela ekhaya emzini ongcwele. Mangiqhamuka ngale
ngithole lento incanyana ibe ngathi ngayibeka esandleni kodwa ngiyibize ngenyoka ingaphelele ukuba inyoka ibe ngathi lufudu kodwa la emlonyeni wayo njengoba usuku ubona ushaka ufish umlomo wayo ugoba njengofish lomkhulu ngijikele ngala ngikhala ayibona inyoka isingilomile ngicela ningelekelele mangizojikela ngale ngizongena ngapha emzini ongcwele kulo rondo oqala lo rondo oqala unobaba nje oseqinile ongumlungu mangimemeza ngapha ngicela ningelekelele kube ngathi uveza ikhushini njengespontshi mawusikhavile hayi angaphumi kube nobaba oyisigijima acela ubaba uNyazi ukumbikela ukuthi nanga umuntu uselunywe inyoka finqi inkulumo baba athi uyambheka lapha endlini angamthuli mayiqhamuka aqhamuke ke ubaba uNyazi lutshengisa ukuthi nguwe olunywe inyoka yimi na bese ngibize ethi angene mangena la emzini ongcwele kube ngathi isihlahla mawuzushisa sishe isiqo sehlele phansi kube ngathi umgojana bese kuba umgodi ke ngalo angibiseke ubaba uNyazi athi woza uzotapa inyosi mangisondela ngizotapa inyosi bese ethi mana ngisakhuluma nawe uma ekhuluma lapha asondela abuye eze ngapha kwami ahlala uma ekhuluma lapha bayaxokozela laba abantu engathi abababili mangiphinda ngeqesa amehlo kulomgodo ongala hayi inkomo imnyama kodwa inali ikhanda ngeke futhi ngizoyihlukene sithi eduna noma esikazi kodwa ikhuluphele nje itshebile aphinde futhi akhulume uma ekhuluma nabo uthi nihlanganiswa yini nina la babe ngathi bayakhuluma bese beqala eqaqeka amazwi mangeqisela amehlo hayi akusinkomo yithuna leli laba bantu lapha phansi nengubo aphinda abuyiza ukuthi kahle kahle yini le enihlanganisa nahlangana kanjani mangiyibheka le ngubo bese kubonakala ukuthi abantu ngale kwengubo sebeyakhuluma ke manje bathi hayi athi nahlanganiswa ipolitiki yini athi hayi ngathi ungeme athi kanjani ngoba le ndaba ijulile ngase ngiyapha sibusisi amen ngiyacela kumveli nqanga uNyazi lwezulu afihle umngane bami bese ngipha libelinye esihlabeleleni sekhulu namashumi amabili nambili ivesi lesibili ngicela ushemba ngifihle uNyazi lwezulu abaqotho bayakulizwa lelo lizwi lakho awukukhanya ubanele bayakulizwa izwi lakho ukukanya ubanele bayakulizwa izwi lakho angenziwe ngibe qotho ngilizwe izwi lakho angilizwe ngiphaphame angisamukele isiphiwo sami ungilizwe ngiphaphame ngisamukele isiphiwo sami ukhululwa ngami nawe
ukuthi samukele lesi siphiwo sona sokuthi uthunywe umndeni njengoba namhlanje ithi inkosi ilanga noma ngabe kuthiwa abantu bahlele esigodini sosizi noma bahlele esihogweni mhlambe ukhokho inzala abantu noma ukhokhokazi oyinzala abantu ehlele ebini uphenduka leso sihogo siphenduke sibe izulu lomndeni ngoba bonke beza la khona lo obazalayo bese kuphenduka kuba izulu lomndeni uthi kodwa bayakwazi ukubhunga khona lapho behleli khona bethi iphi ingane ekhaliphile soyithuma isiyele emzini oyingcwele iyosinqonqozela ukuze sidondolozele ngaye singene phakathi komuzi ukuba yiNazaretha awukuzeli noma ungalandwa umgidi noma ukuhlabelela kodwa akuyona inhloso le inhloso yabo ukuthi uyobamelela phambi kwamveli nqange amen bayasininda ke size sikhule ungakhula ngokuthi ube ingwevu kodwa uthola ukuthi ukhakhalisa afukuzela uma ula ekhaya emphefumulo uzokhuliswa ukuthi lo ukukhula nako khula ngaphezulu ngoba akuyona inkolo yasemhlabeni le futhi akulona isonto leli lokuzoyibuka kuzothethwa amacala amen ushembe wayengeka ashiye ubukhazikhazi basezulwini umuso khazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga ezemhlabeni umhlaba ubole kanje nje bantwana benkosi uyazi ukuthi kumnandi la ngaphakathi ngaphandle kuyababa ngaphandle uphuma la umayemaya abantu bayabulawa bayaqenywa abantu angithi umzulu umne wethu ubephuma ezweni baqenya umntwana ezweni akukho ukujabula ezweni manje uNkulunkulu ke angezela ukuthi uze kubantu ezweni yini azoyijabulela ngoba abantu abakufuna ukulunga abamfuna uNkulunkulu kodwa uyabekezela uNkulunkulu ngoba ethi uzofuna ukulungisa bona ngoba abazali bethu abazange bone ezulwini abonanga ngaphesha kwethuna bone emhlabeni ingakho ushembeze emhlabeni manje imoya yabo ayisayiboni thina ngamehlo ethu kona ushembo sayibona phezkwethu icala lenziwe emhlabeni lithethwe emhlabeni alikwazi ukuthethwa ngaphesheya kwethuna alikwazi futhi ukuthethwa ekufeni ngoba akulona lasekufeni elasemhlabeni ladalwa emhlabeni lezi ndaba kade ikhulunywa abantwana babantu da bekhulumela behlambulukela imindeni yabo izinto ababezenza bephila njengoba na uphila nami nangiphila angithi umsindo sisakhona siphila phambi kwakhe uNkulunkulu manje ekufeni lothethwa kanjani icala lithethwa nganene kwethuna ingakho amacala abebuye ezakithi ngoba abadlule ethuneni ithuna liyabavimba nokungcola uyazi ukuthi ethuneni umsindo wani manje ndoda awuhlehla uyazi ukuthi ithi inkosi yamaNazaretha ethuneni ithuna liyabavimba uyamvimba umuntu ngisho umuntu engazange aze one avinjwe ukuthi wadliswa yabona inkosazana yathi khala manje sike sathola kanzima naye noSimamani ukhuluma ikhehla la kubo salandwa amakhosazana nosilanda athi phuthumani isipholi liyakhuluma likhehle kuthi umsweli lithi lona liyisiqonga sesibongo sakaMsweli liyinkosi futhi lithi lalinakho konke futhi uNkulunkulu waliphile isibusiso ngoba konke kwakuchumo kwayo namasima ayichumo uthi emakhosikazi nabo kwaba khona inkosikazi nomkhopolo yayisimdlisa kusho leli khehla lithi angizange kube nasona abantu bami nisebancane kabafana iphuthe lenziwa yimina lengane yagula kwakulesithathu kanti mina ngithunywe uNkulunkulu khona into engiyijahile ebhekene naleyo nto bathi ngitshela amakhosazana athi nangegula lo mntwana okaMsweli ngathi mina hayi ngenzele ethempelini nocela abashumayeli abahleli lapha bamthandazela kanti angiboni sengiyona uNkulunkulu ngahamba mina ngene emotweni ngahamba lengane avesane yabopheka inyawo kwaze kwabi ngakusasa mase kungakusasa usayafika umshumayeli ngiyasebenza lapha uthi wendoda iboshiwe ingane lapha iboshwe ikhehla lithi wena ulibalekele leli khehla lifuna ukukhuluma hawuliphi ikhehla manje le yangane isaboshiwe konke iyaqutshula noma iyakuphi indlela encane iyaqutshula boshwe ikhehla hawu hayi asehle Simamani hawu mina bengaboni kanti sengiyona siyafika lapha ihlale lengane siyakho iyayiphilela nje kodwa ibophekile ayikwazi yasukunyiswa bese ngibuza kwenze njani ithulele nje lengane ithi lengane angazilutho nami kodwa ngibone senginje
awuyindaba na bese liyakhuluma lelikhehla ya wena mfana kaMajini uNkulunkulu unibekile ukuthi nigade umuzi wakhe uyangibalekela hawu ngithi mina ngibaleke ngathi ngiboleka kanjani baba mkhulu athe ngimdala kabi wena ngibiza ngomkhulu mdala kabi mina nawe wena uthiwe makuthiwa nangu umzukulwana wami uyagula wangena emotweni wahamba ngithi mina bengihambela umsebenzi benguthunyole wathi siyazi ukuthi bowusebenza bekufanele umulalele ngimbophileke lo mntwana ube ngilinde wena ngifuna ukukutshela khona uzobiza ingane zami uzongithukulula useyixoxa ke le ndaba uthi mina ngizange ngize ngimone ngalutho umvelinqangi mina nganginesandla esihle abantu ngimenzela into kodwa umhopolo kankosikazi wami womunye wamakhosikazi wami omncane wangidlisa ngafika ethuneni ngaboshwa uthi unyazo lezulu makuthandazwa lapha ekhaya ngimthandazo ka432 yonke imthandazo enza uthi uyangiyekela kuthandaza kuqede emva la ngixosha kusukela wena uyanuka gcwele idliso uthi uyabona lenkonzo eniyanyenze bese uyakhuluma egcineni ibaluleke kabi kuthina ngale kwethuna ngoba kusuke kutshelwa thina amaphutha ethu uthi kwakufanele sihambe kanje sivume sithi inkosi sithethelele uthi mina ngiyaxoshwa ngiyilaleli lo nkonzo uthi lengane ngase ngiyigulisa ngayiletha la ekhaya emphefumulo ngoba inenhliziyo elungile iyona ingane ezongikhulula kodwa ngicela ungicela abafowabo ababala abafowabo nonina bangilethele inkomo emhlophe nembuzi ngoba ngangiyinkosi ukuze ngigezwe ngale mbuzi lenkomo ngihlawulele ukuthi ngadliswa awucabanga into enjalo engenacala ethuneni akadlula umuntu odlisiwe ugogo wami nowakho lo owaze wathi walikhipha ngembaba kodwa uNkulunkulu akasamlandi ngane ngoba akasadli usumbulele inkosi umqalo wendlela wafuka wakhuza amaloma la namawesela ilokuthi enza umgcobo wokugcina wathi ayikho leyo nto umuntu akathandazela azasinde ningathi umuntu akenza umgcobo wokugcina uthafe ngoba lo muntu njobefa ngeke nisamuzwe egqume ethuneni ngoba phansi ejulini omhlaba 6 feet underground anisamuzwa lo muntu uyabubula athe suka umoya wakho ubukhuphuka uzobubula ekuphileni uyabona abantu baphathwa izifo engapheli kanti nangu umuntu uyaqhuma ethuneni wafa egula umuntu mayegulwa uyathandazela azasinde lo muntu ngoba ngeke nimuzwe ingakho ngokwenkolo yabantu balelizwe yesintu umuntu mayekade egulwa wayesedlula emhlabeni ingqapheli zasendulo uthi ushembe zayithatha imbuzi imshashazela zithi siyakhipha ukufa ngoba ngale kulamathongo ngeke ungene nalokufa siyakuthula futhi lezi thixo zakho kade uyiphethe kwakuvesi kuyinkolo yasendulo abantu bangenwa ke inkolo yasentshonalanga kwathi ufile abantu sebengcwele abantu baba nemikhuba yezikhwama zabo abayifaka kulezi zikhwama ezincane zomama phesi njoba sesiwaphatha nasamadoda kanti namakhubalo mayesefile lo muntu akubonwa umuntu ukuthi ube nekhutshalana la ube nekhubalana lakhe lifike limvimbe ethuneni adluli phela ethuneni ithune lamvimba layivimba into engcolile uzohlatshelwa inkomo lo muntu enzelwe ihlangu enzelwe idwaba akhushulwe ugezwe ngisho ithuna lakhe kodwa yena akayanga ndawo lo mcimbi uyafika yini kulo muntu onjalo manje abakhonza abahle basezulwini njengoba umthandazo la uthi abaqotho bakulizwe izilanga kusho mina nawe uthi asibeqotho ungabi mnandi kuthiwa siyokholwa akholwa la sizikhonzi thina isikhonzi siyaguqa ngamadolo sikhonzele lento esikhonzela thina sizokhonzela okhokho bethu asona amakholwa amen abantu abakholiwe ibona ngoba bakholiwe ukuthi ushembe wasikhipha ebini ekufeni siyakholwa ukuthi umvelinqanga thina sikaze sibe amakholwa thina into ophilayo akaze abayikholwa yabona njengoba ngikhuluma nje unginyathela la uyonginyathela ngolusuka ngicabene nonkosikazi ngihlabe ngempama ukhona ukholwa lapha akukho ukholwa bona uma ubakhiphe ebini ngoNkulunkulu babambelela lapho bayambona umvelinqanga ababe basakwenza okubi amen wena insizwa kade usukuma la waqanyingana uguqe insizwa kithi angikhulumi njalo ngale ndaba lensizwa ngikhuluma ngami nawe ngobaba omkhulu wakho nobaba omncane wakho nokhokho wakho wenza lemkhubenzi wayilensizwa ngoba kazalwanga enjalo nalenhliziyo kodwa wayifica endleleni hamba wayinikwa ubani lensizwa siyakubongela ngoba uhlambulukile lensizwa kithi khona nomunye wasukuma wahlambuluka la sayezamvala ngoba wayigeqa amagula loya mama loya wathi bathe abakithi mntanami ngaphambi ukuthi uzohlambulukela thina
wena kufanele uqale ube isitsha esihlambulukile ngoba thina siphethe izibozi zamacala. Yakhuluma lo dadwethu ekhuluma ngokudlisa abantu besilisa wathi ne bengazi ukuyicala kanjani ukudlisa umuntu wesilisa ngoba lo muntu akayindawo umdlisile. Wamdlisa waze wayidlisa yena uqobo lwakhe ethi uyayikhanda. Naye sethi uyayikhanda wayidlisa. Mfana kithi uma ke uthi uyahlambuluka kufuna umfune lo ntombi yakho uthe uba ubhebi lo umfune lo bhebi lo. Uzumthola mangabe senahlukana. Nihambe niyohlala phansi nabazali beni livume icala kubazali ngoNkulunkulu bokuqala. Nivume phambi wakhe uma wakhe nobaba wakhe lomfana uthi nadudana nabulala ingane. Uvume kini nabulala ingane. Khona uzokwazi ukuthola amandla ucela unyazi lwezulu uze nempahla uze la ekhaya emphefumulo ucela unyazi lwezulu licele intethelele kulingana isikhulile. Ithi inkosi yaManazaretha umuntu ongazange alibone ilanga. Owaphuphuma umuntu ofe ngenxaphephe le. Uthi inkosi uyabulala lo muntu maningazange nimnake nimwelisela amazibuko akhe okukhula. Ofe ngenxaphephe. Kana niko bule ngenhloso ozwaqinya. Unjani ke lo muntu njalo? Ayikho impi lapha. Manje mfana kithi kufanele uqale uyovuma kubazali. Mase niqedile na isithando sakho lo ubhebi. Mvume emva kwaloko bese nithola impahla. Nicela intethelelo kulomntwana. Ukuze ushembe amgeze ngoba ngeke azamgeze ugcwele amahlule lo mntwana enhlizweni yakhe. Uthi wabulawa abazali bamqinya. Akwazi ukusondela uNkulunkulu. Uyabona umuntu mayesa esalwa ngifuna ukukhuluma ngento umuntu esalwa esafuna uyiphindiselela. Tuhamba ogeza ngizogeza ukuthini usafuna ukulwa. Nale ngane isalwa akabi ndaba ukugezwa kwayo. Akuqala ushemba igeza amahlwile. Qala ukuze nithethelele bese iyagezwa lengane uzwa kahle mfowethu. Amen. Bese uyahamba kusukume uyofuna kushembe ushembe siyafuna ngayo. Asifuneni ngoshembe ushembe momthumo uyakwazi ukufunela ayithola uyobuza uthi lipho kabalo umthwalo enganguthwele ukuthi ngibe nenhliziyo embi kangaka ngize ngigcine sengibulela ingane yami. Ubani lo wayehleli nalobubo omnjene enhlizweni yami. Kodwa bakhona kulabo abakuthumile. Yabo labo abakuthumile bakhona. Yibo balawula ingqondo yakho nenhliziyo yakho labo abakuthumile. Ucela ushembe wenze kwabalula abantwana benkosi la ekhaya emphefumulo. Uthi ushembe ngoba asizazi siwazi amacala abazali bethu nokufa kwabo. Mani nawo amandla nuwuzalo hlanganani phela. Nithole kuqala inkomo yokuqala imbuzi ezulwini kuthiwa imbuzi inkomo. Nithole yona kuyatuseka kube ibhuzazana ukuze kuthi mayizala phambi kwamveli nqange zihambe lizukulwane ngezizukulwane ngoba awuyena owamanje wena uyena akuwona wamanje amacala awangaphambi kwabasendulo. Ngesikhathi ushemba akazenze lutho imbuzi zesintu lezi kuthiwe zesizulu akazenze lutho uyayifuya ushemba. Ngesikhathi izali izizukulwane ngezizukulwane ziyahamba ziyongena ezikhundleni zezizukulwane zolibo lomndeni wakini. Amen. Nawe uyakwazi ukuyikhombe nje isibhuzikazi lapha ekhaya. Uthi asibona leso sibhuzikazi inzalo yasonke le. Izizukulwane zayo zonke lezi. Nakhona ke amacala athethwa kanjalo kwandi ibusiso uncipha amacala ezizukulwaneni zomndeni wakini. Mayibonga Nkosi. Uthola yona ngangitshela umfowethu ngitshela mina nawe. Eyokuqala yokuthuma ushembe siyakuthuma. Kuthe ehlifilili phezulu kweimpilo zethu. Asazi ukuyikona kona na ukuyibona bona abantu bokuqala ababhembisa impilo. Sicela ubabuthe bonke Nkosi ubathwala ngomhlana wakho banzi ubalethe ekhaya emphefumulo. Mayibonga Nkosi. Imbuzi yokuqala ushembe simthuma ngayo. Uzobethula Nkosi lezoyithi xa babeyidumise emhlabeni. Kunabantu ababengazi baguqe kumveli nqange njengoba isihlabele sithi laphuma laze lashona ngingakwenzanga ukulungileyo bazalwa akazi bayenza into elungile laze lashona nanamhla ngisho nje lahlabele nanamhla kusenjalo Nkosi ngoba sebekwenza phezulu kwethu basakwenza nanamhla ongalungileyo ongalungile. Manje labo bantu bazokwenza phezulu kwethu thina akasibafake ekulungeni. Amen. Ngoba phela beze egazini lethu beza kithi asibaphushele ekulungeni phela thina. Unganise sina uNkulunkulu nanga umfulu sakhele ekhaya emphefumulo ezweni lasemaqadini sifunani kanti ufuna ukuhambisa inkomo isakushembe bakulandele nazi ikhwama nezilwane notikolosho bazongena nemzilo ingcwe notikolosho ushembe wakho umfula wakho uthi akuyiwe khona la emfuleni
konke la kuchithwa khona yonke into eyizibe emfuleni la kulahlwa khona ishozi nobumnyama nayo yonke into umfula kaShembe lo ikhala emphefumulo mayibonga inkosi amen ukuthi abantu abageze bese behamba bangena ezulwini lomndeni badlulela ezulwini kaShembe emzini okhazeni waphezulu kwelanga nenyanga ebuhleni bokuphakama mayibonga inkosi nakuyo yonke imizi le yakhelene namuzi wangakini umuzi lo wasezulwini lo wangakini eJudisi ezulwini eKenani sezulwini kuphi nakuphi nala ikhona uShembe sezulwini la isemfuleni umuntu uqala yogeza emfuleni kanti ubakhuphukele ekhaya awuhambi nezibi ongene ekhaya uthethiswa ngisho la ingane ngicela uyabi manje lento ihudu la hamba uyogeza emfuleni nangu umfula uShembe wakhile inkomo yokuqala eyokuthi ubacela uShembe ababuthe esibili abantu abenza ukuthi kube nempethu egcekeni mawakhona nje umuntu okuthiwa unozibani nabantu abadala gadanike sekuyonakala mase kuthuna abantu abadala kuyadlulela lapha bathi hayi kuhamba oyolungiswa kulungiswane umuntu manje nabantu abadala enesiphiwo sekulungiswane siphi isiphiwo ngoba isiphiwo phela usuku siphiwo umveli nqanga so uzosilungisani ke wena manje hayi akathatha iso kusimama lapha wesilungisa useyofaka oxamu nofezela ke manje afaka imqambo noma acatshe enziwe yonke into sekuyofaka amabululu manje na yonke into emzimbeni lezi siphiwo kuthi uphiwe sona sesingcolisiwe useyohohoza ke umntwana omuntu ke la ekhaya ke sekufunwa kuyena yonke into sekuqalile ukukhohlakala egcekeni abantu uyibona abaqale babhimbisa izinto ekhaya ilabo abantu ekuthiwa bayabona ibona ke abaqale babhimbisa izinto ngoba bagcina bahamba phela bayilungisa babuye ekhaya sebele bekhomba kamamncane bakhomba kababomdala bakhomba omnyama omude omude ompofu omnyama abantu abamnyama baneshwa bangana nabantu abamnyama ngakini usolo uthukisanya njalo noma umuntu omnyama uthi hayi le ndoda ende emnyama ngakini kuqatshaniswa abantu uthi uShembeke esibili abantu abami asikho isibongo esingenabo abantu abanesandla esingcolile labo bantu ekuthiwa izangoma nenyanga abakhunkuli abacwiyi abaloyi yonke leyo mkhuba babizwa ngamagama amahle abanye bakuthiwa ogedle beyishekisa abanye babizwa ngithiwa ngazi maningi amagama kubizwa ngawo ibona-ke labo kufanele bahlanjulule uNkulunkulu bathule lezo yithixo bagezwe imbuzi yesibili eyokucela uShembe inkosi yamakhosi siyacela abahamba nkosi beyizinyanga beyizangoma bengabathakathi bengabakhunkulu bengabaloyi ubathula imithwalo nkosi ubageze bahlambulule baphele emndenini ngaphesheya kwethuna nanganene kwethuna amen bakhulile namhlanje bayizalukwazi abamaqhegu labo gogo abanjalo mhlawumbe ibona babopha ifinde nje kungaqaqeki izinto ubaba umfundisi wami uveza indaba kakhokho wakho wayekhohlakela uthe egcineni umfundisi uShembe umthethelela uShembe phela umthetheleli uthethelela nombani kodwa umndeni awumvumi awummukeli baba kusele kuwe ukuthi manje ucele uNkulunkulu umfundisi wenkosi ukuthi Nkosi ngicela ungene ehlizweni zabo wathi akuthethelelana hleze so njalo unyazo lezi akuthethelelwana ungene ehlizweni zabo Shembe ngananga umphefumulo bamthethelele Nkosi ngoba manje okehleli lapha uyohlala bese donsa omunye umuntu nawe ozohlala naye lapha ekavumi lo ehleli yedwa abese khulutela ekhaya akuguqula ingane ekhaya akabuye athethelele ngoba wangenwa umoya omubi kaLucifer akekho umuntu ozalwa ebolini noma enokungcola kodwa ukungcola wakuthola kule ndoda ngifuna ukukhuluma into ekhulunywa yibo baba labo bami abefundisi bami kuthiwa le ndoda ekuthiwa uLucifer kwakuyingilesi enkulu ehlala ezulwini le ndoda kuthiwa umsebenzi wayo yayikhipha ilanga nenyanga ilusa ifa lasezulwini njoba kuthiwa uLucifer ilanga nenyanga njoba unibona nje ukhanya kanje ifa lasezulwini lisikhanyisela ilanga mokwashona inyanga kuthiwa ke yena waye Lucifer mayese Lucifer kwasengena umkhopolo lento ekingene nakuwena wasithi ngifuna ukubotha uNkulunkulu ake ngiyiqhenye ngifuna ukubotha uNkulunkulu uzokwazi ukunyakaza mangalikhipha ilanga ngesikhathi sakhona nenyanga wayeseqala yatipa umuntu ke mayesenza ukukhohlakala uba nevili emlandelayo elimsupportayo nomshumalo majiya nje mayese esengena umoya omubi kodwa kushawunana kodwa kushawa ukwara u10 to 9 athi ake ngihambe kancane ngifuna ukubotha uba uzomemeza isonto useqala ungena umoya kaLucifer usephikisana noNkulunkulu uyazi isikhathi u10 to efanele kumele isonto kodwa ufuna ukuyiqhenya nje akabone
ngiyabonga nje abakhokheli ngoba abakhokheli abasayenzi le nto kwakuthiwa ngiyengizwe phela kuthiwa oma abangeni umkhokheli maye ngakangeni kanti umkhokheli usayiphophotha lapho wenza kancane koze kushaya isikhathi sokungena esontweni umkhokheli ahambe kancane ngezinye indlela useqinqisa ibandla lingangeni esontweni kusuke sekungena komoya kaLucifer nayo ke le ndoda yaphikisana noNkulunkulu wagcina seyibuza umVelinqangi wow weLucifer ungalikhiphi wathi ayipho manje kanti nginani uzokhipha ngesikhathi sami waqala wavukela uNkulunkulu mayemvukela waxoshwa ezulwini wathi mayixoshwe eshawe ezulwini washwabula mayesehleze emhlabeni ikhona leyo ncwadi angazi ukubani kuMateyu la uthi washawa omubi wehlele emhlabeni kubantu ezweni wathi mayishawa wehlele wezezweni wayesefunga wathi inkosi wathi uyothi shembe ushumeza abayisihlanu ukulunga mina ngishumeza abayisihlanu ububi namhlanje ukhona bathi wehla naye vele intaba kuthiwa ayivelaphi kaNontanda Bathakathi wehla naye emlandela ileyo ndoda eyehla ezala emhlabeni wabe sekuqala kokonakala kwabantu abantu babelungile emandulo babengamoni ngalutho uNkulunkulu ingakho kuthiwa abangoni babengamoni umVelinqangi hayi abangoni babengamoni ngalutho abantu abangemuni abantu abantsundu babengamoni uNkulunkulu bengcwele behlambulukile bamona ngesikhathi sekwehlula uSifa ngoba wafika wabafundisa ububi babungekho lobulwana obukhona manje ke uthi uShembeke uma senibona uNkulunkulu ekhona simsebenzise phela unyazi lolu Nkosi wangena umoya kaLucifer sicela umphuce lo moya kaLucifer mgeze inkosi azogotsha egcekeni mayibonga Nkosi maye kwaphela balapha ebawuvanza uzokhanda abantu abaningi lapha akabuyisi isiboshwa befundisi umuntu mayebulala abantu edubula abantu wenziwa njani akaqoqwa uyaqoqwa fakwe ejele ukuze kuphepha abantu bangadutshulwa naye ngakaqoqa buyise emndenini khona azogwetshwa la uzogadwa phela wenzani unyakaza wenzani ozalunge maye lapha phela akekho uNkulunkulu lapha esikhotheni uzoloke efuna abanye abazolobe bethe yaqhubeke wena usambe so bayakhanga kini hamba ontshona yabona ingane moyixoshile ekhaya enza umhlona ibizani igadi waphuma ubaba itshombe ngesiqongo yontshontshe ekhaya ayikontshontshe kamakhelwane ngoba uyixoshe ezulwini lakubo nomuntu ke mayexoshiwe edingisiwe ekufeni uthi uShembeke uyahlupha ubuye ezekhaya zontshontsha ingane esizohlala naye phela kulomkhuba wakhe manje uShembeke uze nentethelelo wavula ikhala emphefumulo abathethelelwe phela nabo ukuze bageze kukhishwa insila kaLucifer bese bebuya bagadwe ekhaya bagwetshwe ngokomndeni mayibonga Nkosi nakuweke mfana kithi ngoba usulivumile icala phambi kwaMvelinqangi sekufanele ke uhambeke uyocela intethelelo enganeni bese uzogeza lesizwe sakini njengoba sikuthuma mayibonga Nkosi bezwakala mfowethu siyakubongela mozwini ubaba umfundisi kaJehova siyamcelela uNkulunkulu ampha amandla amakhulu amcelela intethelelo lokho kwakuba akusiza ukuhlala kwakhe lapha ngoba nawe uyodlula kuyena umfundisi mayidlule nje udlula khona kwaba kuba ngithi umthandazo usho nawe ufunde lapho ngithi izichronicles zokuqala 17:11 awufunde wena osheshayo ukuthi masihamba la emhlabeni siyapha madlula la emhlabeni hayi thatha umbhobho baba ufunde kahle nike abafana bajawoba bayiqopha phansi lento uShembeke ngakubo imikhuba yenze ngakubo bakhuza uNkulunkulu bengeze bayiqopha phansi kuyakuthi lapho izinsuku seziphelile ukuthi lapho izinsuku zakho seziphelile emhlabeni ukuba uye koyihlo uyikaShemba uyikaJesu yakoyihlo ngivuse inzalo yakho emva kwakho iyakuba eyamadodana akho enzeni ngiqinise umbuso wakho uqinisa umuzi wakho njengoba ukhona emhlabeni umele oyihlo bakho uqinisa umuzi wakwenu mawuqinisa ukuthi usukume ukhucula insila mayibonga Nkosi ngoba mawudlula la uyakwaba kini ufuna bafica bekupha bakini wena ngoba bakini fanele bafice besezulwini likaShembe lo mndeni mabengekho ezulwini lomndeni uyakubona sangathi uNkulunkulu wakithi ebuhleni mama Nazaretha lengwevu yakithi simsebenzele uNkulunkulu kakhulu sibhekile sizingane sikhulela kuyona nalo umuntu athi uzomcinga mhlawumbe isizukulwane sakhe nje lokhokho sengathi uNkulunkulu angamtholisela ngoba simazi ukuthi wayedukiswa ubani uyazi umuntu uyakhishwa egcekeni mongase nje manje uthi
uthi abantu bonke abasukume babuze wayekhona umfundisi umlungwane la abantu bebuza la ngaze ngathi mina sengesaba umfundisi aseke kwathi umfundisi hayi badedele babuze nanga umfundisi wabantu badedele babuze ngithenga impekano wayesechiphiza inyembezi ngathi awunaka umhlolo sekubheda sekuyabheda ngempela ke manje ngoba kukhulunywa izinto obona ukuthi kanti thina emhlabeni siyazambela nje impilo yethu sentendeni ezandla zemphefumulo abazali bethu ayikho into esiyaziyo emhlabeni sho ngahlanipa kanjani bayakubuka nje ngithi uzwile ekhuluma lo kade nje sibona yonke into silalela yonke into oyikhulumayo sibona yonke into silalela yonke into oyikhulumayo imbuzi esithathe yabantwana ukuthi ushembe sicela uNkulunkulu wasebuhleni ababude abalahle lapho abalande lapho khona bethwetshule khona benziwa umamtsotsi benza khona izingane ezathathwa zamahlwile sezizalukwazi umsebenzi wazo ukuthi zibe imincu nje ukuhambe zibulela imizi yamadoda ngoba balunjisiwe bafaka namakhubalo benziwe izilwane ayikho akekho umuntu osindayo ngoba kini awazi umkhuba wenzeka konye koluma wazi umkhuba wenzeka ingane yakini igeleze egazini lakho iuhlobo legazi lakho majiya yakini ke njengoba uphambi kwaNkulunkulu ikuzwa futhi uthi uyazizwa indaba zawo izobambelela kuwe nawe uyathanda ukulandela umuntu ombonayo ekhuluma into ephilayo nabo bayabuza nthi ngoba wakithi nje uhlobo legazi lami nje leli athi pheqe kuthi unina hawu nina zange zasishade ngisho ukushada uthi owethu lo mntwana uqala ukubangwa yisuka nje usakhetha inkosi wena wazi ukuthi wakubaka baba kanti awukho kababa ukhokho noma ukhokhokazi zange zasine kakhokho wathwalwa waphangwa khona abantu ababiza izibongo engezona izabo ngempela ezomphangi abantu babephangana emandulo lishawa ibutho lakithi uthathwa amakhosikazi wonke okhokho bami basendulo bakwabelana ngamabutho lapha esedla intelezi afuna ukwenza ixwebe zabo lapha bayithokozise ngayo uzalwa ingane sabe ukhokhokazi ukusho ukuthi webantu bami umphangi lo ozale nina asale sethu uyihlo uyesaba ubona uzophula ikhanda lengane umqondo wengane ayithulele nje azangene ethuneni uyafika ngale kwethuna akayindawo ushembe unyazi lwezulu kodwa leyigeza zonke lezi zinto babuyele endleleni abantu ngeke uzufunga isibongo somphangi akukho kuzokulungela kodwa ushembe uyakwazi ukufunela isibongo mangabe sigqitshiwe asimbulula ushembe asiveze obala sivele uhambe uthatha imigudu efanele nibuyele esibongweni akuyena uyihlo lo ukuthi naphuma kuye egazini lakho umphangi lo ikhona ke lento kuthiwa mboza ngesikhakha mboza ngebheshu ekufeni angibozeki ngebheshu kuyanuka iququ liphumele ngaphandle libone umhlaba ushembe ikhala emphefumulo lakhe kuzokhuqula insile njalo amen kuphela kufanele sibeqotho umthandazo njalo ukuthi abaqotho bakunizwa izwi laNkulunkulu balilandele bangalesabi khona isihlabelele sithi la esithini lesihlabelelo khona lesihlabelele ngangithi mina edimileni masisakhuluma lapha ngiqoshele ngabe benkonzo hayi ngibone ngathi sibheke kumina manje lesi sihlabelele sithine abathanda ukumlandela abasithini konje abayidele kuqala hanya sibona lesikhona lesi ukhola wethu lokuNazaretha uyidwala imshelelezi hayi ngathi kudla thina namhlanje uyambona ushembe ushintsha kuphi ubesaveza imithetho nje emncane la ekhaya emphefumulo uzosiphuzisa ubuNazaretha amen umNazaretha mawufuna uba umNazaretha ufuna ube yiqha udele yonke into yasezweni ingani le ndlela oyifunayo idlule engozini ikona lokudlula engozini usufuna ukuthola amanye hawo kanti ngempela thina siyimbewu yomphangi indaba yonakala kukhokho asiyena akayena ukhokho wethu lo fanele sifune thina ukhokho lo wabulawa weqiwa kwathatha ugogo wathatha ugogo wazala thina wazala abazali bethu abazali thina nifuna isibongo sakhe ukuze impilo iqonde ephambili mayibonga Nkosi amen manje sizobhoza ngesikhakha sonuka kuqala sonuka kusasa benzani laba kaNdlovu usimana ngikhumbuza abantu bakaNdlovu abaphangwayo sekuzela insatsa zamadoda ingedwane zezinsizwa kanti zelo umphangi sithunywe ekhaya emphefumulo uthi hambani ekhaya emphefumulo nifike nikhipha uNdlovu angazi umNdlovu okhishwa yini nimkhipha ngeke isibongo senu isibongo senu nasi
nina sekufanele ukwenza ukuthi nigeze lezi sibongo seni sangempela bese nigeza nensila yokuthi nina nanihlaba nibiza isibongo somphangi wathi ushembe uzonigeza ekhaya emphefumulo bafika la bephethe inkomo bese bathi edlule bezogeza leyo nhlamba enjalo uthi babizwa ngesibongo somphangi angisho ukuthi nakuwe kunjalo ngixoxa indaba mina ehlela la ikhaya emphefumulo ukuthi ushembe wakhe inkamba beyibuza yendaba kodwa akumehluli mawukufuna ukuthi umsebenzisi uyamsebenzisa nje ushembe uyakwenza kulungise unyazi lwezulu phela ukwenza kwenzeke mayibonga Nkosi umveli nqange ithi lengwevu yayila ngesonto edlule uMagubane ithi Inkosi ilanga bathi behleli ekuphakameni yayizithi weManazaretha kade kufike ubaba omkhulu nithi ubaba omkhulu mina ngithi uNkulunkulu baba wami uthi ufikile wathi hawu mntanami ngicela ungisize kunabefundisi laba kubophela itulo bafuna ukuchitha yabona umfundisi umlungane uyanqikaza izinto abazazilisa uthi kunabefundisi abakubophela itulo bafuna ukuchitha hayi ukuchitha ukuthi bakhipha bafuna ukubulala uthi kufanele bakhishwe labo befundisi sithi ke Inkosi langa ngiyadumala lento esho baba ngoba nami ngiyabathanda ngizobachitha kanjani ngoba ngiyabathanda ushembe uyinkinga bakwethu yazi uthanda umkhonto ubheke kuyena eswena uthanda ushembe uthi angazi ngizokwenza njani ubaba uthi abachithwe manje ngizobachitha kanjani ngoba ngiyabathanda nami ngiyabathanda ushembe uyinkinga bakwethu wena kolungile musukuba inkinga kushembe msebenzise mthume angene emalibeni akina yokulungisela inkamba beyibuze yamacala ashiwa okhokho bakho eyesini imbuzi lawo bantwana bafuna amalungelo okuthi babelethiswe ngokusemthethweni unyazi lwezulu liyakwazi ukubabelethisa libelethisa izalukwazi zasemandulo ezakhushula izisu yazi kuqala uthi umqalo wendlela efika la kukhuluma inkosazana la ithi umqalo wendlela lungisani lapha esipoli nisakhele isilulu umpheme ngoba siza nezingane ezisuke iqhubene namakhubalo nenhlabathi sifike siyichithe phansi lapha kuvrani unyazi lwezulu lufike lihlukanise likhiphe inyama yomuntu nomphefumulo wengane ihlwile bese lithatha yonke amakhubalo liwachithe uthi bese liyiphehla lento lidale kabusha lenza umuntu uthi akhulu umntwana maye no 100 years noma no 200 years akhule azabe no 200 years uthi ke phuthumani sakhe lisilulu ngoba umuntu akapheli uthi lezi ingane ziyabalisa zithi thina sifunywanga ezweni umuntu mayevunywa ezweni kwenza umcimbi ukuthi siyamvuma uNozibanibani noma uSibanibani njengoba kwenziwa kuwe kwenziwe kwathiwa useyeza umntwana kwase kulungisa kwakuchithwa inyongo nomswane kwenzelwa wena ababelethisi ukuthi umukele ufike kahle ezweni mayibonga Nkosi usuke umukelo bathi ke nabo abamukelwanga kuyaphoqeka ke manje kube unyazi selenza leyo mcimbi iyaqhutshwa ilethwe ekhaya emphefumulo ngoba akekho umuntu ongakwazi ukubelethisa izalukwazi ezaqaqizisu uthi umqalo wendlela ayenganqena amakhosi nje edlala abakhunkuli bathi abakhunkuli ndabezitha lenyanga lithi idlozi zonke ingane ezikhulele kulenyanga akuqaqizisi zonina utholana imbungu yazo ngoba zinenhlanhla ukuze sithathe lo nhlanhla ihlanze namakhubalo khona uzosabeka uzidle zonke izizwe uthi umqalo wendlela kwakulandwa kwakumenyezelwa kufune bonke omolozana abakhulele kuthiwa bayafunakala konkosi bese bewuyise bajikelisela ngaseweni bafike baqejula izisu kuthathwe imbungu bese kuyobuza kundaba ezitha sibenze njani nesisu zabo asebebheke phezulu kuthiwa baphoseli labadliwa amanqe kwangendaba zalutho nje umuntu uthi udliwa yinqa labantu bacokozwa amanqe laba bantu bayigazi lami nelakho bayalifuna ilungelo nabo ukuthi bangcwatshe ngesizotho kodwa bangcwatshwanga bazoba ukufa phezulu kwegazi lethu ushembe uyababutha labo bantu amen ukukholwa wethu kulobu Nazaretha buyidwala libushelelezi kwehlula abaningi sehluleka mase kunje
wake wezwa ngithwala ekhaya khona impesheni nabo baba uMlungane ukuba nje babefundisi basezweni ngabe sekuthiwa athatha impesheni kodwa namanje usalokhu eyibambile nje. Bantwana abahle basezulwini siyacela uNkulunkulu asiphe isibindi nabo abazali bethu siyacela ukuthi mabevuka beza kithi abeze neqiniso balahla amanga nobuqili nenkohliso. Abakhulume futhi isiminya bese begcwalisa izandla zethu phela sikwazi ukubathethela amacala sobathethela kanjani masingenalutho. Bona bathi bona bayakwazi ukuguqa uNkulunkulu bakucelela ushembe bona bebole benjalo uyabavumela baguqe kuye bacelela izingane zabo ukuthi inkosi wami nomntwana ngicela inkosi umuphe amandla akwazi ukuthetha amacala ami. Bayakwazi ukusondela uNkulunkulu khona bese impethwini ngoba bawumsebenzi wezandla zakhe ushembe mayibonga inkosi. Akabalahlile phela basuke bembathwe omubi. Bayacelwa abantu labo asebayinikela impahla sekudlule isikhathi nje eside njengabo obaba umfundisi uMlungane mangingasekho abakusolayo nabafisa ukuthi uNkulunkulu abalungisele bona noma imindeni ingakhulumanga sekufanele bazolanda isigaba esilandelayo esandulela ukuba ukhululwe imindeni ekhaya. Amen. Isigaba ke esilandelayo nasi ukhululwa ngabantu asebanikela zonke lezi imbuzi engibala inhlanu uNkulunkulu asifundisa ngazo kodwa wayesethi uNkulunkulu uma amacala ebanzi bayoyikhulumela bona. Abanye ke bayawaveza amacala khona nje abaveze amacala ukuthi khona izalukwazi engangenanga emndenini ngoba zahamba zona imendo yawo bese kuthiwa kufuneka inkomo yabo imbuzi. Sonke izizukulwane ushembe ususekuqaleni izizukulwane sabokuqala bona imendo wabo baba izife baba wonondindwa emendweni beganile. Ambani bashumayela nolekelela nimkhiphele ngaphandle umntwana. Ngathola njalo balalele yona le behayiza kangaka bahlala kuzingane lezi bayigqilaza ingane. Siyahlupheka la mfundisi Mlungane. Sike sibizwa ngisho ebusuku khulume isalukwazi sithi isone sasihlushula ingane sikhulume engane encane oyibona ukuthi kuncane lo athi ngihlele kuyona lengane. Mangenziwe indaba yami uzoyifebisa. Imkhuba ekhulunywa abantu ekufeni babengahlele ezulwini. Abantu bangahlele ezulwini noshembe banemkhuba. Abanye baveza ukuthi phakathi komndeni khona izalukwazi ezingakwazi ukuhlanganyela nomndeni ngoba bahamba emhlabeni bezilile. Abazange baze bakhunyula inzila. Wasala umyeni enzela imicimbi yakhe. Umyeni mhlawumbe athatha iminyaka emibili noma emithathu abese yalandela. Ngale kwethuna ukuthi ushembe uyakhunyulwa ezimbizeni futhi emabhodweni kuthiwa masibanibani ima umyeni wakhe uyeza manje emzilele abese ekhunyulwa ngabe sathinta amabhodwe ngale ekufeni ngaphesheya kwethuna. Bese bemkhohlwa abanganene kwethuna basekhunyulwa laba lezi zalukwazi esemhlabeni bakhohlwa ukuthi wayeganwe wayekhona uNdlunkulu. Bathi mase bekhunywa bangakhunyuli inzila uthi ushembe bayingozi lawo abantu abanjalo. Umuntu wesimame nabo bawufakaza abagogeli. Umuntu wesimame ikhona elihle nalithandayo emzini ukuthi anike ithuba lokuthi abe semabhodweni. Angithi ma awanivumbo mani sawa nisapheki ngani senidle ehotela hawubo mani safuna ukupheka nini. Umuntu wesimame uma umfuna umbone ejabule bomakhela ikhishi uma umthengele ibhodwe apheke into yabo enhle le afaka iphinifa lakhe into enhle le uma umbeke lapho uyokuthanda anginjalo boma moko wamncisha ibhodwe uthi abeselento uyakuzonda. Manje ke nabo ke bayamiswa ekufeni kuthiwa uzilile kozungena emabhodweni mase kukhunyulwa laba abasemhlabeni bese yakhohlwa uthi ushembe ingozi leyo. Iyafunakala ke impahla ukuthi inkosi laba abahamba bezilile nalaba abahamba ngaphambi kwabayeni nabo bakhunyule inkosi. Ushembe uyabasikela inyongo bagezwe bonke mayibonga inkosi. Bese kuba khona laba abantu ekuthiwa bahamba bezenzakalisile bayibulala bona. Umuntu onjalo kuthiwa akangena emndenini umuntu oyibulele ngoba usuke bekumndeni icala lokuthi uNkulunkulu wayemdalelani phikisana noNkulunkulu. Lawo bantu ushembe ngoba usukazi ukuthi lo muntu umuntu uyibulele njengoba engasazi sefika obondweni ingqondo yakhe yayisiyama sengcono ngiyiphanyeke kunolo usizi abese eyibulala. Ushembe kuphela wazi ukuthi umuntu mayibulala usuke kwenze njani. Umuntu ophila akazi
abangene emndenini. Kuningi okuvezwayo. Zolo lokhu kade mfundisi kuvela abanye bethi balethe imbuzi. Angisho ukuthi nakini kuzoba njalo. Kodwa ngixoxa indaba. Ngixoxa indaba. Khona abantu abathi siuzalo sibaningi. Indlu ngendlu ithi ifuna ukukhipha imbuzi asazi soyenza njani. Nazo ke indaba uShemba ayivezayo. Abanye kuthiwa bathi yathi umndeni wakubo bantu abami siletheleni imbuzi ekhaya emphefumulo. Angisho ukuthi kwandi imbuzi ngithi enzani lokho. Abantu bakini mabengazange bakusho lokho angisho ukuthi wena ngena kuko. Ngikhuluma nomuntu mina onawo amandla. Lezi imbuzi zikaNkulunkulu ziyoxoxa naye. Bathi imbuzi entuthwane. Bathi abanye emndenini balothiswa. Inyama yabo azange ithintwe inhlabathi kanti uNkulunkulu wenza isifungo nenhlabathi impethu nentuthwane. Wenza isifungo sokuthi umuntu ngaphambi adlulele kwelamathongo kufanele inhlabathi kufanele inyama yakhe idliwe impethu nentuthwane. Kuthi impethu nentuthwane iyakhala ithi asiyitholanga inyama kaNozibanibani noma kaSibanibani. Base bethi siyisele imbuzi ekhala emphefumulo nifele ithi imbuzi eyintuthwane. Eyalabo bonke abahamba belothisiwe inkolo zasentshonalanga. Abashisiwe. Uyazi ukuthi endulo abantu babezana bavalele ku round bagadwe ngemkhonto bese kulothiswa indlu babe ugaqa. Bashe baze babe ugaqa wona wabona isihlahla masishile umuntu asinda sivuthuke. Uthathwe impepho. Kwakhuluma omunye la ngamasonto adlula uthi ngesikhathi befika belungu abantu babeshiswa bese bethi abantu kubelungu lethanda amagulu. Yabona amagulana lawo manje sekuthwala ngawo kuthiwa yini igubhu. Uthi la athi amakhehla kubo umntanami thina salothiswa thina. Base bethi abantu abamnyama babehamba nabelungu bethi kubelungu amasosha lethani lezi igubhu ezayilenga laba befaka ngayo ijuice. Lethanda bathatha umlotha bawufake namakhubalo bafakele banikeza abelungu bathi ukuze nibahlule abantu thathani lo mlotha wabo. Kwafundiswa abelungu nawo lamagudlana amancane namhlanje sekuthiwa yilento kuthiwa yini igubhu. Wona kuthiwa kwakuthatha umlotha wabantu abamnyama abashisiwe. Abantu abamnyama befundisa amasosha abelungu kuhlaselwa abantu laba babesebamambuka. Athathana umlotha umuntu nimhlanze imfake lapha kwachithwa o-cold drink la kulamagula abelungu kwase kufakane namakhubalo kwashukuzwa kwathiwa maniphuza lento noba namandla nobahlula abantu abamnyama. Imkhuba yenziwa. Esihlanu imbuzi yokucela ke uNkulunkulu ukuthi Inkosi siyacela abahambe emhlabeni bonile emndenini babulala abafowabo befuna ukungena amakhosikazi abo babulala abanakwabo befuna ukuhlala bodwa emendweni nabona ezweni nabona amakhosi nabona umvelinqanga sibacelela intethelelo. Amen. Ilezo imbuzi uShemba athi asibalula kushiya ukuthi woza nazo kanye kanye uzoyithatha aphi mawuhleli ikhehla elahamba lithakatha lizothatha aphi isibusiso lokho nako kuncane woza nako. Mawungenalutho ozosebenza noma uyosebenza emzini yonke kaShembe umthandazo ube munye uthi Inkosi ngicela ubavulele ekhaya emphefumulo wasithembisa ukuthi uzobabuthela khona. Ngicela nami mangifika bakithi ube sewubabuthile anginalutho Nkosi nginikela Nkosi ngamalungu omzimba wami. Amen. Udumisa uNkulunkulu ngamalungu omzimba wakho. Ngiyabonga ngicela uneza umfundisi kaNkulunkulu ngale asiphethele inkonzo. Inkosi ibusise izilayo. Amen. Ngamzeleni umbhobho kumfundisi wenkosi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lwezulu. Iyafuna inhliziyo yenu Thixo aphi ilayo ake wamphefumlo ake wabo wonke ukhumbule ezulwini
Bingelela baba bavangeli bashumayeli hamende yonke ingcwele egameni lonyazi lezulu. Akona ukuthi ke ngiyashumayela kodwa kukufakaza ukuthi ngangikhona. Unyazi lwezulu luvula indlu. Amen. Kodwa ngokomqondo womuntu ucabanga abantu abahambela ngaphandle kwemngcele kuphela. Ungabusacabanga ucabanga ukuthi kambe nami ngenzalo yokhulu nokhokho engingabazi ukuthi bahambela phi futhi sayasukaphi. Umfundisi umbonambi lo. Amen. Embumbulo emsimbazi. Amen. Silapha nje omkhulu amali baba khona lapha emsimbazi. Amen. Kodwa wakhokha ngwazi. Khula ngizayibona ukhula ngimbonanga. Okhokho abayingibazi ngamagama. Kodwa ukuthi kwenze njani la basuka khona ngazi. Lento siyangixhuma la kulomuzi uShemba Sphone uthi khala umphefumulo. Amen. Ngithi mangikhuluma ngithi uShemba umabona kude. Amen. Wasibonela singakaboni. Ukuthi lento siyayidinga. Khona into oyibonelwe yona. Ungaboni ngempela uyayidinga. Kuye kwenzeka ngilinganise ngesinye isiga siyesenzeka siseTafelkop kumhlangano kaMasha. Khona inkosi yakamkhize engasekho LD izibike enkosini. Siyagijima kubizwa befundisi. Sefika nomfundisi Maphumulo. Lothi unyazi umfundisi wagcina niukhambisa umthandazo enkosini. Baba sekuyisikhathi kodwa sayesawuhambisa. Wathi nizophinda nini? Baba njoba kuvala umhlangano kaMasha nje soba sesihlela sesiya khona. Lithi izwi lamazwi. Fundisi Maphumulo. Sekulate. Hambani kusasa. Kwasuka ngakusasa ngakwa bafika kumina ebusuku ngangisewumvangeli. Mvangela uthinta bonke abavangela ekseni siyavuka kuyothandazwa enkosini yamkhizi. Kwahanjiwa kwayiwa kothandaza. Wabuya umhlangano eTafelkop wezebuhleni. Wavala uhulumeni. COVID. Ushamba ubonile. Amen. Thina sithi hayi baba sisazohlela bese sihambisa umthandazo. Uthi ushamba mfundisi sekulate hambani kusasa. Ngisho ukuthi ke ushamba umabona kude. Amen. Uyayenza into singazi thina kanti uyenzela thina futhi. Amen. Bantwana omkhonza uNkulunkulu. Nathi size lapha sibuka izimo nosizi. Nahlala nabashumani ngifika la kwakuphathi nezinsuku. Noma sengisindile nje wanibona ngenze nje la. Ngiyalimala. Izulu lina nje ngashelela nje hawu singiphukile njalo. Sasidlala ngidlala ibhola angikaze ngikhishwe ngohlaka ebholeni. Njoba kwenzeka 2025 angiyanga mangisaya eMthatha kuMasha. 2014 ngaphuka ngimile. Ngaze ngizwe lento ngangiqala ukuyibona ngami. Ngimile stand still ngezwe kudonseka emlenzeni la ngadonsa umkhono webhluke kanti mangikhuphuka ngiyafika sengitsarile la vela qhuma ithambo. Khona la kushoyo inyazi ngabika kulo sengisindile kusegibisile. Kodwa bengisho ukuthi ezinye izinto ziyazenzeke ungazenziwa yini fanele ufune. Lo ngilapha nami ngithi angizonyakazisa emathongweni amadala nasedlozini eliphethe umndeni kababa. Amen. Ukuthi ngabe kwenze njani. Yilokho engithi angikuzela ngihambe ngedwa ngihamba nendodana yami. Amen. Sengizwile okuningi okuchaziwe lapha kuyangikhulisa. Niyangibona ukuthi ngiseyingane abantu abadala ubona baba umfundisi umlungwane. Ngiyazibongela abantwana omkhonza uNkulunkulu inkosi busizwe la. Ingoma yeshumi nesihlanu 15 inkosi ibusise ukuphakama kwehamente eyingcwele. Amen.
Nkosi yethu smakati wena ulithimba lethu ulithimba emphefumulo yethu samkele sokhanyisa ulithimba emphefumulo yethu samkele sokhanyiso akhanyisela abatabokele abanhliziyo zinosizi abazama okuboya ekwedukene okubuhlungu ababazama ekwedukene okubuhlungu Jehova Gabagabanis magat mubalasta ayoshona izelezeqeba wesimaga Yehova ubalasta abayoshona phe ya izelezeqebe wesimaga azipike baba ezingembe sisabu ana limilwa